Ohiraho Musimire Francis oferira hirwaro rya Ngomba Health Center ya kabiri omunjureji ebintu nyamwingi bicwecerire nangwe cyo busasi butwine munonga nko mu rukogu aferire mu mwana w'imyaka 13 nambo ntumuzikanye cyakare nabwo cyo ubuntu bwo busaso butwine umuyaga gwizire gwatera amakaga abantu gashenyuka ekemo yagwa yito mwana kandi kizubukirwariro cyo ni mu kirebe irwariro ryagenda imbazo yona yagwa mu injura yasesikara twina abana kuraguriza n'ibindi bayi mayenjureji abemembezi batira entebekanisa zaho naho okurondaho kubika embazi esigire tine ho kubikwa yakwera aba district chairman yabagamba ngo bazawujunduza kuba rajunduze abashabo bitu bagumaha then nirwaro rugume umurikiriye kisimbi kungana n'ingamba na honorable Jennifer ago tuyikezana gutandikire minister wa disaster embaze barirwa miliyoni 5 esiskiri umukanso eyindi kushitama mu district kanza tukapasinga miliyoni 20 zo kunduzirwa rede tujana engineer urga district naza gukora plan atwereke kutwakwasa koza miliyoni 20 abantu batunge ahibarashitame embaze nsogirita nsavuzo mu government at least ngani nkorane kitongore cyembaze na nyencha kariba hakuyerho ni impamvu nagenda na enketo mu office ezo haza ku izoba mbaze ntigitunga because kiriya case ko n'ibisisikaye umugandi abantu 15 batongera kuragurwa kwa busha umugombora yarwe mukoma umurikazo district omyishengero Dan Chimosho nwayebembire entebekanisezi akwatanise n'ubureberezi bwa North Ankole ekigenderwa no kugeza aho kuyamba abantu amagara abo kuba amagara n'ubwubwike so kuba mpikirire bembero bishop witu kugira ngo tutobuhereza bwono bwa buri muringo turengwa abantu baragurwa amisho amino okukebera sirimu okukebera emushwija endware ziragurirwe harimo akakonko omushwija abakaza binenda bakebize okukebeza amino n'ezindi ndwara gasha kwa Richard Nahabwe.